hingga hangke tini haino hai ear fiber installation khaina bagui ready khlai tongoi ko obo hingke C6 device tini khai C6 device no chung installation khlainai hingke abo logi mano set top box tei router hingke tei C6 device ta monoron hoitoni kisa narok ritlang thangsi nita hingke narok ritlang ang thangte sa kam kalai ngan haini bagui omo hingke cable obo aro 100 meter tongo haifano je customer nogo je sungnangnai amsung rinaita 100 meter ni slai 100 meter nang yak minsi kom nangnai hingke haini bagui mo cable hingke mo tongo mo khe outdoor unit C6 mo khe tower nukhang khai lagong mano do tower nungna nango ta tabo hingke chini device no tui laioi naidi aro thanglai tongchong hingke himui thango tamni bagui hingke chini office bai gana bala hingke hingke chung tabo aro thangke phunukgan do naidi hingke hingke obo khe saka ni view tabo nungnai ko naidi bung chato sobai khe chong hingke tabo oro rinaita C6 device thepanani hingke tower nungna nango do iko bwskango khe tower tongo naidi tower bai chungkhan kheno hinui tongo iko tower nuhur naidi iko obo khe tower o tower bai chini obo kana ringnai hingke para rogo hingke aboni thepai maya ta mane tower nungna nangbala hingke para thepnako tei kaisa jar nango puila jati mani ang olo phunukgan do next time o ang o jaga o full video khlai mani hingke tini video umsuk tuino narok bo air fiber nangkha hingke tola o number rijak tongo o jaga call khlai di ang bai contact khai di norok no bo lagoi nai mano ta 700 tongo 800 tongo 2200 tongo 2100